Ka UDP mau kerwat circle hak arpusan trip kala lengkot arhajar arpuar kaliyo ban pen scam ginongket kam bapura jong keseng jong kesamoy trekam arhajar arpo hadwa arhajar arpulai naga benta ban pen klanco show ikrukom trekam jong ne keseng hagane ka constituency hagane kesngi ya ginongket kam ibathmai layo ban pen scam duba Pius Marwen u presiden ke UDP Southwest Khasi Hills District rengkat ke jingidon lang uba Kermen Celau menteri kesorkar jela bat kipat ba nongkersan Uba Pius Marwen yang kenegasni ulayo uban play ke office beterikam jong ke UDP mau kerwat circle nagbenta ban pentulun kamha syok yaki kam jong keseng. Uba Pius Marwen yang ba ajengkran yang kenegasni ula penpau ke jingkmen bani I ba keseng UDP ham mau kerwat kelanang suathiat lengba ke jingwan penyaso jong kiri orang ba kadong katan bat ke jingla aru bantau unit haman laki kendong jong ke constituency. Ula penpau baban la ban penklan cucu ke jing terekam ham mau kerwat. Keseng kedon kam yau kertong nemartang kinong yalam keseng kinom la menlei pad ula kran syairu hakmat kinong kersan baro baka UDP hagesnem arhajar arpulai kan yele bet iki election hamau kerwat bat kan yo ru ikejing job hakan ika kenti ingin layo men scam nya kah UDP mau kerwat circle te hakan ika por bah ina kran syahi hakmat ka circle bah nak ya kajungi ke parti UDP hau news number 1 mo hau ajar pulai di ina long ki balak kre but ndai tam balak kre bah in penyang baik napo mo kerwat konstitusi te juga poru ngo kwa ben pensai apa ya dei berkah RTA mo ya duk mentah oi ngidang ya trilangi apo kastet andre apa ya dei berki konsumsi tinggal ada kebasyai bah ni don hi kejanya berkat bah nak kalian kejungi ini ya baik ki kam apa mau dikonsumsi kila kloy ben kre yo kandidat te kapam ya ka mau keruat nak kalian kejungi dak kebasyai bah ila kre bah nak kalian ka parti UDP bangin ya lek baik napo ha haunus nam akulah